The Chin Post zo tu lengai tu nan kut kanin tlai chan na thong ni kul le thum Vaute ni hlei khat Zaanlei Thawngchimnak chan kan phan chan kan sim ding mi thong tlang tar cheu khat na chu Chin ram chung khwa cheu khata tol re bachar choi khata thong riat aphan Dimo su peng chung SSRwa ka ralam sel mi ka da on ton cha hlei ruk an thi Zomi Revolutionary Army ZRA cha India ram chunga umna ka volaya umti lau Thawngchimnak kan thok changlai ma rat farm bol ka se Chin rama chin big mi tol reba chu SSC ni uknak alak nu in zuar khawlawin chan jai ma ta nu a achar choi khat thong riat retin man angai than tia thei ase acharin choi khat thong riat ashing in choi khat zariat tin akan chok atu liao thantlang penga chon tol re kan phuk chu ama liao na ase tia thantlang peng ummi khwami pakhani le Chin Post a achim tu liao chu nu he pa he tol re phuk le char kan hlo na Landewa chun phaisa hlo ka umlo tukira shelmi kan cha kawa har khun atowa chun nuni ni khata thongsha pani thonglei ni in kan ni hlo na I khosak tin tukna ka asya deu tiara sharin adormi pakhat ni the Chin Post a achim Chinram kol matupi khochunga fachang adi na ka sau chang te thei ase thongni kol le thum January thla in fachang andong chang cha a khwami na cho aiding konga harnak antong thongni kol le thum kum thakin SSC World Cup ni matupi penglam na chu an phi cha ko ron lein fachang alut khauti lau khochung fachang dor na chonga zuarding fachang an ngai ti lau cha a khochunga fachang chok dinga umti lau te twal chungmi nani an chim Matupi khochung ummi pakhat ni achim ninga chun khochunga fachang kan dong cha na khi thanni thum chu ase chang kolein matupi penga fachang lut khawlo ding in SSC World Cup ni lam an phi khoteya ummi cha chun lo fachang an chin mi aiding an ngei chuzong chu khopi chunga phurnak nor an pek na lo cha khopi chung ummi tam deu chu an har kau atu tianga chun an ma le an ma fachang it choi chomin an ei khawri tia de era wajini achim SSC World Cup ni matupi peng chunga fachang phurnak nol an phi pina twal chung siam tlai CDF ni an huap nak mun ma in khopi chunga fachang phurnak nol song an khampiak na cha matupi khochung ummi cha fachang aiding an har ngai ngai tia thei ase Karen ni ramgol dimo su peng chungra lam sel mi SSC World Cup chu Mars Nisha Kadaw Anton sa Layruk Anthi tia Karen ni Information Center KMIC ni nihin Mars ni lay khata athan dimo su peng chunga mun thumin ralam asya mi SSC World Cup na chu Mars Nisha jingle sumilam paruk shonga mi pi World Cup KL KNDF changti phuni do te khwa an ka daw na cha SSC World Cup Layruk Anthi hliampu an tam tia KMIC ni athan nihin Mars ni lay khat zonga ka daw nak fa ka chuak tia dimo su peng ka daw na ka atilve mi piral ka pakhat ni achim kapni kar ka daw na ka kareni changchi phu in thile hliam umlo te nu an kir khau chan alwan chia Mars ni sari ilyawa ralam asel mi SSC World Cup ni tlang lo rian atwan mi nu le ngak chia talin hlei ral phocha an tlai na an tlai min ha chungin nu pakhat le ngak chia pani chu an thla chan hana in palai khatu chu ni hin tiang ani kal piri te thei ase dimo su peng chungka deuh na ka zwal cha a thonglei nga leng ni ral an shial I hinakin ra shial an kar te khautia kareni information ni an sumna kong an than Magwaram chen pakho ko peng bungkan khwa mun khwar mi SSC World Cup na chu Mars ni kwa Zaanlei sumilam panga shonga sham ngani kan ka daw na chu ka daw na ka chun SSC World Cup pathum an thi tia Southern West OPDF shrai tu bu ong mong ni achim pakho ko peng bungkan khwa mun khwar mi SSC World Cup na hi pakho ko tat ma za le pakhaten World Cup tha sang som ni shong an se da chung sham 60 mm 80 mm le 120 mm sham ngani kan ka daw na tia chim SSC World Cup na to Southern West OPDF Australia me PDF le Royal Defence Force le twal chung sham tlai phu le khat ni an ka daw na
Sagai rem chen bu chalin peng khwa cheu khatna chu SSC World Cup ni an lu no na cha Korea tin mi pi thong riat leng ra sharin tia twal chung mi na ni an chim Mars ni kwa bu chalin peng bu kung khwa chu SSC World Cup ni an lu no na cha bu khwa le khwa in pa Korea tin mi pi thong riat ni ral an shal tia thai ase SSC World Cup chu mun an khwarnak po kung khwa in an chwa liao ni hin Mars ni le khata bom mangin ka daw an ton cha ta ju kung khwa an lut World Cup thi liam zat fiang thai kho aseri lo zicho kantit pukung chipin chong cheu man telin khwariat leng ni ralan shal tia thai ase Nepiro Thawngchimnak chami poi phiding in min chajin ape tu hi chiangak chia thongsari leng an si e tu chunga chiangak chaminung thongruk leng ni Thawngchimnak chami poi an phi tia SSC kutang Nepiro Council ni athan Nepiro pengkul paruk chunga chami poi to anak mun som thumle mun kwa e chiangak chia thongsari Zaanlei riat ni chami poi to dingin min chajin an pek tu chunga chami poi phi tu chiangak chia di lakhi thongruk zali kulle thum an si e minung zaruk som kwa le panga an bau tia thai ase Myanmar rampum bi hwa pin Thawngchimnak chami poi hi mercenariat in thok an thok e mercenary riata an di lai rampum bi hwa pin chami poi phi dinga min chajin pe tu di lakhi singkhat thong som sari thong kwa ja sari som li le pahni an se chu chunga singkhat thong som ruk thong khat zariat som nga le pakhat hi chami poi a phi tu di lak an se Sinram kola Thawngchimnak chami poi phi ding in min chajin pe tu di lakhi thong thum zaruk som li le pakhat an se e chu chunga chami poi atwa to siangak chia di lakhi thong ni zariat kolleli an si te thai ase Manipur Chawzani Zomi Revolutionary Army ZRA has suspension of operation lungtlin min thut nak ang twa mi chu anu do tak ko chang mais ni ko khan Manipur Ramadu Launak Langter Nak Fak Ngai Achwak Chua Chun Manipur Chief Minister interview an to anaka ZRA Kong Tampi Alang Terchi Koram Minung Ansi Kanram Minung Ansi Lo Lenga Kanrama Bingchin Nak Akar Tertu Boy Nak Achwa Tertu Ansi Tia Fak Ngai Nachim Tia Thai Ase Chu Chan Rao Lo Nihin Mars Nilai Khata Manipur Government Ni Statement Achwa Choli Chua Chun ZRA Kong Song Ahun Terchi Ahlana India Central Chawza Thaipinak in Manipur Chawza le ZRA Karlak Lunglin min thut nak suspension of operation chu nihin thokin hnu do asi changtia alang terchol hitining asi kawa chun ZRA hi Manipura ummun khwar kho ti loading do dang an si changkaw kolram chung ton sang penglei a ichek zok zok how do phun an si Apoi khau wedding mi tu chu ZRA hi kolrama ra shang bantuk an si hoi cha tedim ton sang CDF lei cha nan tok an si khau tia ram khel lai upa cheu khatni an chim China Parliament ni an ram shwai to lut lai Big Xi Jinping chu avoi thumna ka President Rian lai chan dingin an thim chan e ara lai mi kum nga chung tiang Xi Jinping chu China President aselai member thong ni zakwa som nga le pani umnak National People's Congress NPC chung tel nani China ram phung shampia term ni chunglong President Rian te kho aselai ti mi phung sham chu an ram hnuin Xi Jinping chu atu bantukin term thumnak President Rian chuan chan dingin an thim hi ase NPC chung tel na hi China ram chawza uknak lai tu Communist Party ni shwai mi an mi chuan bau an khin mi na an se ni zanti ni ram pi shwai tu thim nak an ngai liawa Xi Jinping chu pi tu angai lo cha ama dau kalin vote atla lo te thai ase Xi Jinping hi avoi thumnak China Central Military Commission Chairman sitting in team chan ase China Parliament ni chun Parliament Chair Zaanlei and team E Vice President na Han Jing and team V kum som ruk le kum kwa mi Xi Jinping hi ni kum October tha khan Communist Party General Secretary term thumnak tlai ding in team arakse China ram shwai to min thang Mao Zedong chan nuwa shwai to nol ngai bik pakhat ahung si thongni lei riat koma khan Xi Jinping ni hin nol ngai nak atlai kho peng nak nga kum ni chunglong President Rian tlai kho nak nol cho arakli chan rikhia ti lawin phung shampia achia Chawza lutlai dang vial te chung ama Rian pek mi long te an si cha chan sau pi President Rian atlai ri kau lai te ro ase
tu tan kan thong chinnak chuma vial hin kan dong ter ri lai lendi lak chunga kanilom tuk shingshan thaizing hizer peni ase cha thongchim kani din lai e nikhat nia thongpang thar he kani tong chan te na lai kan YouTube channel the Chim Post TV channel he subscribe kan to apyak ri chaw dingin kanin som na